جت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وأرهف الآذان الله عليك الله يا نبي سلام عليك إنه يكون ثنانا لكن حبا في صرار قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا. Makin dekat dengan sunnah, makin menjaga sholat, makin bergairah berpuasa, baca Quran. Jangan pula kita, ya kan, makin memanah, makin berharap hadiah, makin lain orientasi memanahnya. Balas dendam baru di rumahnya. Hidup Bapak Mi. Hidup Bapak Mi. Ya senyum ke belakang ini bikin jerumuskan. Bentarnya juga. Udah, tunjuk yang terakhir juga biar nampak mah ya. Iyalah.